Here we got Herbert, a big fan of Slovenian mountain bike riding. How are you doing in stage race? Well, it's going okay. I had some technical difficulties with the bike, but physically I'm doing good. Had fun yesterday too at the Giglacher Zee, all the way on top. Managed to ride all the way to the top. Downhill was a bit trickier, had to walk a bit, so that's what I'm feeling right now in the legs. So if we put on a stage race in Slovenia, you're coming for sure, right? If you invite me, I'll be there. Hey, there's a big marathon coming up in Črna na Koroškem next weekend. You should be there. It's going through the tunnel to the mine. That has to be a super great race then, but my boss isn't gonna like it when I ask him for another week off. Maybe next year. Send me an invite on a few months beforehand and I'll be there. Sure, good luck for 2 more days. Thank you, and hello to Slovenia. Hi Michael. Hill climb, do you race that in USA? Ever heard of that discipline? Yes, for sure we have, but I never really tried before, so it's been many years. Last time I did one was up a toboggan course in Park City, Utah. So it's going to be a little different here, I think. So. How about your tire choice? Are you bringing this on the road for road training or? Yeah, these are just the small mountain bike tires we have for, you know, light duty. I think there's not much downhill, so not much need for anything else other. So it's nice to have the choice, for sure. Good luck, see you up there. Okay, thank you. Blaž je prvi od naših na vrhu, na planaju. Kako je šlo? Skosno vzgor. V redu, mislim, glede na to, da so že 2 etape za mano, včeraj še ne bi izgubilo besed. Noge so fenomenalne. Glede na to, da je kronometer, bomo počakali na čase, da vidim, kak sem primerjavi z drugimi, ampak zaenkrat sem sabo zadovoljen, dobro je šlo. Počasi bi lahko Matjaža videli tukaj gor, ne? Ja, mislim, da je kakih 5-10 minut za mano štarta tu nekje. Tisti, ki so za mano štartali, mislim, da sta me 1-2 prehitela. Tako da... Hop! Dajmo! Ajde, stisni! Daj! Daj, Matjaž! Hop! Go!
Matjaž, gorska etapa, vzpon, kako ti šlo? Nekako po pričakovanjih. Vedel sem, da bo težko, vzpon mi ne leži, tako da upam, da sem vsaj zadržal skupno 32. mesto. Kaj posebnega za jutri, za zadnjo etapo, vse od sebe? Ja, jutri je zadnji dan, upam, da noga, da bo dobra. Mislim, da tudi drugi, da bo bliže utrujeni, tako da upam na najboljše. No. Robi na polno zmetenem kolesu preživel tole etapo vzpona. Je bilo težko? Zelo. Nikamor ni šlo, vlekel se, ko je čuvel. Je bilo suffer, ko bi rekel. Ne boš takoj najdel kakšne dirke v vzponu v Sloveniji pa nadaljeval tega? Ne. Letos me na vzponih ne vidi več. Vse v tekmovalnem tempu ne, morda kako druženje. Drugače, ne. To je bo danes etapa za specialiste slovenske za vzpone. Po moje bi bili kar prvi trije, tisti, ki na Koroškem pokalu zmaguje. Kako vračiš bi jih to stisnil, tako da je bilo res gladko, skoraj za cesto, no, večino, 90% je bilo za cestne kolesarje. Kaj ti je ostalo v nogah za jutri? Braniš verjetno kakšno mesto prvi petesterici ali napadaš prvo deseterico celo? Bomo videli, kako si danes uvrščen po tej etapi, ne? Jaz mislim, da velika izgubo nisem dobil, sigurno nisem kaj. Po moje bo ostal tam, itak sem že danes gonil prazen, torej jutra več kot z nulo, tako ne moreš goniti. Pač goniš, se spomniš moč, pritiskaš na pedale nekaj, pač gre, ker gre, itak je pa kislica že 5 minut pred štartom. Teda, hvala Bogu, da jutra zadnja etapa, no, ko vsaj dan si mislim, vse pa ni, več bolj zmatram, pa ne morem dati, pa zgleda, da sem še lahko. Vsak dan sem bolj zmatral zjutraj. Pol kakšnega mountain bike Tour de France, 3-tedenskega, verjetno ne bi nihče preživel, ne? Jaz ne. Ne vem, mislim, ne vem, kaj bi se pol dogajal, samo ne morem si predstavljati. Zdaj sem že bil danes tak, ko bi me povozil tramvaj, pa da bi pol še parkrat z nosil padel. Tako da, po moje, kaj jutra, me prav zanima zjutraj, če bom sploh hotel vstati. Je pa verjetno to vse malo drugačno dirkanje kot recimo enotedenski Cape Epic, drugačen tempo, bolj cross country etape so tukaj, ne? Bolj dinamične, hitri štarti. Ja, štarti so vsak dan, mislim se prva 2 dni, no, kar je bo danes bil tak time trail. Je bil tako na krosu. Prvi dan, rečemo, sem šel še zdraven, se potrudil, pa res polno pol ure sem bil pol koma, no, včeraj, niti nisem tekel. Se potrudil zraven prvih jet, samo vseeno mršet na polna, ko če ne, ni. Dejansko tudi dirke so skoraj malo bolj dolge, kot pa cross country, teda bolj kaj taktiziranja ni, no. Razen da na kakšne dolge klance lahko morda bolj tempo odpeleš. Vse, kar je pa kratko, je pa treba iti na polno čez, pa na noge, pa šprinti skozi. Večinoma je pa itak, mislim, pol etape ponovadi cross country ubarvanih, no, z kratkimi vzponi.